Kei te pēhea te mahi a te uepu tuku mauhere o te motu. I tā rātou hui ātau i tū i rotorua, etahi o ngā toihau o ngā uepu tuku mauhere o tā wāhi e toha whakaaro ana. What does that mean, that 50% of our prison population is Māori? Hea hātu hoki te nako o te kaupapa i hui mai ai ngā mema o te puari whakamātau o te motu, arā me e rā no tā wāhi. Te tino whakaaro mō rātau e pē whea kia puta pai ngā mauhere ki waho te whare here ki roto i te iwi whānui, ngā hāpori. Kai te rere te hāpori mō rātau, ka hore rāne, kai te rere te tangata ki te putatu. Kai te noho noiho, kāri te noho i roto i te wairua Māori i te tikanga i te kawa. Ana ko nā mea kai te noho i roto i te tikanga me te kawa kai te heke a haere. I te tau kua hipa, ono mano rua raurima te kau te o ngā mauhere i roto whare here. A e rua mano whārau whā te kau mā iwa he Māori. Ki ngā tatau kautea te tari mauhere, e toru te kau mā whitu ōrau o ngā mauhere e putāna, a e hoki anō ana ki ro whare here. E rima te kau mā iwa ōrau e mauhere tia anō ana. Ko te tino pātai, me pē whea kia whakatau pai e nei mauhere. Mena ka puta rātou ki waho te whare here, me pē whea kia whakatau pai rātou i roto i te hāpori. Me pē whea kia whakapakari ai te hāpori ki te tautoko i a rātou. Ki ngā tirohanga whakamua anō, ko tērā tonu e wotahi ana, a te tau e tū mai nei, arā kia tū he whare oranga, te taha atu o ngā whare here, huri noa i te motu. Kia tīmata rātou ki te haere ki te mahi, ki te haere ki te whare wānanga, Engari i te wā e noha rātou i tērā whare hau i reira te whānau. Te whānau o te hapu o reira, kia noho tahi a rātou. But if he gets these units established, that they'll just be the start of building different types of bridge for Māori out of prison to reduce those Māori recidivist rates and offending generally for all of us. He take kua roa e ngau kino ana ki te iwi, ko te manako nui, arā kia pūā wai hea i roto o ngā mahi, kei te wānanga hea i te rā nei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.